licenses were issued in total disregard of the law. And that is important. You know, we hear stories that there are some streets where one license covers several bars. I don't know how that happens, but we hear stories. There are many stories. Some are true, some are not true. But what we'd like to do is not to hear those stories. We'd like to have a process of verification, validation, confirmation, using the teams that we are putting in today to ensure that those allegations that we hear don't exist and certainly are not true. That would be very, very important. I'll be very pleased if this team delivers that expectation. We have also since made a number of changes in the Liquor Board Secretariat. You've seen the new director. We have a new waziri. We have a new chief officer. We have other officers within the Secretariat. That is fresh blood, new thinking, new approach, new focus. We expect you to support them in that initiative, in that expectation. The governor and I cannot be everywhere, but you can be everywhere. So we expect you to execute that mandate to ensure that we do not, again, have the challenges we have seen in the past where every little space is turned into a drinking den. I'm told these days even bus stops are drinking dens. So as these people wait for passengers and as they wait to take the vehicle that went to town and is coming back, there's somebody selling them illicit brew in those places. You need to control that. You need to make that your mandate. You need to make sure that those places don't exist. You need to find ways of decimating those practices before they become dens for gangs who then harass passengers as they get to their destinations. So the team you're joining today, I've just said, led by the CC member, Rosemary Kariuki, and the Chief Officer, Zipporah Mwangi, and the Director, Rhoda, is a team that is keen to make a difference in this space. Certainly, our expectation is that they will make a difference in that space, and they work with you to deliver that difference. We will support them. We'll make sure they have everything they need to do this. We'll make sure that they have the relevant institutional frameworks that support this, and whatever else we'll need to ensure that we are successful. We want a completely changed regime in this space. That's not to say that the people who used to work there did absolutely nothing. We're just saying we want a step change in the output and the outcomes of the activities of these boards at the county level and at the sub-county level. So we wish to thank the teams that were serving before for the work they did and wish them well in whatever other activities they'll carry on. I'm sure they'll still be part of the city, and they'll probably be available in some cases to give you advice from what they experienced. But we have very clear expectations of what we want. Ucio ni munini wa governor county-ini ya Nairobi Njoroge Muciria agĩtarĩria ũrĩa megũkorwo makĩgacĩrithia na ũndũ ũmwe na gũkĩra matonyui wa njohi gũkũ Nairobi. Tukiuma hau tũthiĩ Murang'a na Minister wa Maĩ Alice Wahome nĩatanyĩtwo gũkorwo akĩrugũria tabarĩra mwanya mwanya cia maĩ county-ini ya Murang'a. Minister Wahome aratanywo kũrugũria tabarĩra njerũ cia maĩ o ũndũ ũmwe na iria ciambĩrĩirio nĩ thirikari ya hau kabere na ikĩrũgama kumana na wagi wa mbeca. Mwandĩki witũ Wambui wa Mwangi arĩ mwena ũcio na reke tũnyitanĩre nake atumenyithie nĩ tabarĩra irĩkũ igũkorwo igĩthiĩ na mbere na maũndũ marĩkũ mangĩ marakĩhanĩka hĩndĩ ya mĩcemanio ya Minister wa Maĩ Alice Wahome. Wambui akorwo nĩ ũranjigua mwaro nĩ waku. Ngatho cia mwanya kaunti ya Murang'a no thũmbĩ na rũhuho ithuĩ nĩ tũrairie mwaki na tũtianangĩte. Njuaga no thũmbĩ nĩ tondũ kaunti ya Murang'a yumaga maũndũ mega, na mũthenya wa ũmũthĩ twĩna mũgeni wa mwanya waziri kana Minister wa Maĩ na nĩ mwana wa gũkũ Murang'a umĩte Kandara, Alice Muthoni wa Wahome. Okĩte tondũ kwĩna mĩtaratara thirikari yanjĩrĩirie nĩ makinya na nĩmo maya arĩmi nĩ mararĩma namo
guku mwena wa G3 nitukwaraniria nao nigetha matwire atiriri G3 ni atanyagwo kana ni orotagwo muno ta kundu gwakoragwo na ng'aragu kundu gwakoragwo gutakuma irio no umuthi ni maraendia nginya irio iria marimite migunda yao uka niwe ngwambiriria nawe nigetha twarie na waziri nigetha tutariria atiriri tarora haria ugeithie mwiroreri wa Kameme TV na njira nguhi tutaririe niki na kiurarima guku na ndaigua nginya ni urendia kwa ndagika ino mwiroreri kenjuge kwa ndagika ino ni ngoretwo ndina urimi mwega wa mai mbere ndina nduma na ni ngoretwo ngiendia ndina miciri ndari na mboga na nginya na marigo no ngiendagia ni ndwaraga mukuyu koguo nie hang'aragu no njuge ng'aragu nie mwena wakwa ni makuru uguo ngekora nie mwena wakwa ni ndeithikite na mai ma nyanjigi mandeithĩtie na njĩra ĩmwe nene mũno. Na hihi watura nĩ wendagia ndaigua kĩra waziri nĩ wonaga kĩgĩna kĩega kĩa mbeca kumana na wendio? Nĩ nyonaga tondũ tarĩu makorobia ndĩ namo, ndĩna mĩciri. Haya reke nguhoya wehehere nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra. Waziri nĩwe ngwenda twambe twarie nawe. Tuguthie nginya kundu kungi kuria kigumo hihi tutaririe uhoro wa mutaratara uyu to mutaratara wambiriirio tene na andu a guku ni magiika ihinda nene muno matura na ng'aragu na riu no watigirira mai ni maitika na mambia kurima namo abwina Gagucunga muhera mwiroreri ni undu wa gukorwo turi na thina ucio kuma kwereria mwena wa Murang'a na ni tugukorwo tukinyitanira na mwandiki witu network yake yakorwo ikiagirira no kuma hau tuhungure mwena wa hakuhi na Murang'a tuingire county-ini ya Kirinyaga na ni ati atongoria a kiama kia UDA county-ini ya Kirinyaga mari mihango-ini ya kwandikithia amemba kiama-ini giki kuria mwandiki munene wa kiama giki Cleophas Malala atanyitwo gutongoria mihango ino mwena wa Sagana. Governor wa iguru ni umwe wa atongoria matanyitwo mucemanio-ini uyu. Mwandiki witu wa mohoro county-ini ya Kirinyaga Wainaina wa Kiarie niwe turanyitanira nake na ndiramenyithio ni hindi gikaro gikirathie na mbere koguo kiria tugwika no gucema tuthikiririe maria marariririo thiini wa gikaro giki. Kimunye ndio walikuwa tina kura zaidi na kura walikuwa na 2 tu, si ndio? Kura ngapi? Yake na ya watu wake. Hata wengine wa kwake walikataa. Sisi tulisimama na William Samoei Ruto, si ndio? Hata MCA wa Kabare ako hapa anahakikisha ya kwamba huko Kabare tuko sawa sawa, chama ni UDA. Niseme hivi, huku Kirinyaga kuna wale ambao walikuwa wameenda hivi, si ndio? Lakini tumeona hata wamesharudi, wakaenda wakakutana na Rigiji. Kuna wengine hata hapa pia wameshajitokeza wanasema wanataka kurudi kwa chama. Sisi tunawakaribisha. Tunataka Kirinyaga iwe painted yellow kabisa. Hii ambayo muhula tunaenda hakutakuwa na chama ingine Kirinyaga ama kutakuweko? Si nyinyi mtafanya kazi? Tutaenda door to door, si ndio? Nyumba kutoka nyumba, shamba kwa duka kwa tutaandikisha watu katika chama cha UDA. Ndio tupatie William Samoei Ruto nguvu ya kutawala nchi ya Kenya. Kwa sababu mnaona kidemokrasia ni mambo ya numbers. Usipompatia namba za kutosha ndio watu wanajaribu kumstua. Lakini mkimshikilia mkiwa mmesema hii region yote tunaipaint yellow na kila mtu ambaye ako hapa amejiandikisha katika chama cha UDA haezi tingizwa na mtu yeyote, si ndio? Si tumekubaliana tutafanya kazi? Mimi sina mengi ya kusema, niseme karibuni sana. Kirinyaga mumeona, unajua kunafanyangwa sampling hata wakati wa polling. Ukiangalia sura za hawa watu tunaona tu ni UDA. Hata huko hauna kazi mingi, utatutuma utuambie tarehe hii tunataka kuwe na members 100,000, 200, 300, wewe tupatie target. Hawa watu na wajumbe hawa na viongozi wote hata wale ambao hawajafika, sisi tukishirikiana tutaandikisha na tumiti hiyo target, si ndio?
Kwa hayo mengi na machache, niwashukuru tena, na sasa ningependa kumkaribisha, kwa sababu mkutano ni wa chama, nipatie chama mkutano wao ndio awatuambie wametuita kwa nini. Makofi ya Secretary General Malala. Asante sana. Asante kabisa. Watu wa Kirinyaga mulembe. Munaelewa hiyo lugha kweli? Hebu tuone salamu kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Kwanza kabisa ningependa kushukuru Mwenyezi Mungu kutupatia nafasi hii kufika hapa Kirinyaga. Jambo la pili ni kushukuru uongozi wa Kirinyaga County ambao tumekaa nao chini tukapanga mkutano huu ukiongozwa na gavana wetu Governor Ann Mumbi Waiguru. Tulikaa na governor, MCAs wote 31, tukapigia simu viongozi wetu wote, wabunge wetu wote, senator, woman representative wote, tukasema kwamba tukuje tufanye mkutano huu hapa Kirinyaga. Tulifanya makosa kweli? Na sisi kama chama tumekuja hapa tukiongozwa na chairperson wetu Governor Barire. Yeye amekuja hapa kutulead, kuongoza chama, kuhakikisha kwamba chama kimeingia mashinani sana. Na mumesikia Governor Ann Waiguru akisema hii ndio chama peke yake ambaye amesema chairman ni mwanamke. Governor Waiguru, that is inaitwa hyperbole katika literature, kwamba chairman ni mwanamke. Si ndio? Congratulations sana Governor Barire. Kwa historia Afrika nzima, dunia nzima, hatujaiona chairman ambaye ni mwanamke. Si ndio? Hii ni chama ya nguvu. Na kabla niseme chochote, ningependa kuleta salamu za party leader wetu ambaye ni rais wetu. Alinituma nilete salamu kwenyu watu wa Kirinyaga. Mmepokea salamu za rais? Salamu ya pili ambaye nilipigiwa nikaambiwa ni lazima ukifika pale upeane salamu, ni salamu ya Rigiji. Alisema niwasalamie, na mnajua hapa Mlima Kenya Rigiji ni omnipresent. Yani yuko kila mahali. Hata kwa hii mkutano wako tu amekaa. Si ndio? So ametupatia ruhusa na akatuambia tukuje kwa mlima. Unajua yeye ndo anakifunguya mlima. Bila Rigiji ya upandi mlima. Wale majamaa walijaribu kupanda wakashindwa. So sisi tunashukuru, na sisi kama chama hatujakuja kufanya mambo mengi. Tumekuja kuwahamasisha jinsi vile tunaenda kufanya uchaguzi wa kutoka kwa grassroots kuenda juu. Na sisi chama chetu kimepanga uchaguzi pale August, kwamba tuwe na uchaguzi wa officials wa chama chetu. Na tumesema chama chetu hakitakuwa na dictatorship, kwamba unapata watu wamekaa kwa mahoteli fulani wanajiita ati hao ndio chairperson wa machama na hawakuchaguliwa na wananchi. Chama chetu tumesema tunaenda kuhakikisha kwamba ni wananchi wenyewe wamechagua officials wao. Tumeanza recruitment drive ya kuandikisha wanachama wa UDA. Ninajua hapa Mlima Kenya mlipigia UDA kura mingi sana. Lakini unaweza kuwa ulipigia UDA kura na hukujiandikisha kama mwanachama. Tumekuja kuhamasisha kwamba ni vizuri ujiandikishe kama memba wa UDA. Sababu na umuhimu ya kujiandikisha kama memba ni kwa sababu nyinyi ndio mtapiga kura ya kuchagua officials. Ucio ni mwandiki munene wa kiama kia UDA guku bururi-ini Cleophas Malala agikiaraniria na muingi wa kaunti ya Kirinyaga aria makiyumiritie mihango-ini ya wiyandikithia na ukabere tweko akigua governor wa kaunti iyo Ann Mumbi Waiguru. Riu ndenda gucokie kaunti-ini ya Murang'a no aririkana tuma na mwandiki witu wa Bui na twakorwo na thina wa mitambo no riu ni amenyirie ati maundu mothe ni mega, na reke tuthikiririe minister wa mai Alice Wahome niwe oraria gigitariria mitaratara iria megukinya ta thirikari niguo gutigirira kaunti ya Murang'a ni yamukira mai ma kuigana ma kurima na ma kuhuthira micii-ini. Reke tuthikiririe.
ona ni undu wa gukorwo ukinyitanira na ithuĩ hamwe na andu aya angĩ a mitambo. Turi ageni a chairman anjira program ino kana muradi wao ni wina miaka uguo ta 30 ati hindi wari mwanake na gitumi gia tuke guku tutongoretio haha ni timu itu ya urimi irrigation department mundu gwitwo CEO haha na timu yake yothe. Muradi uyu ni twikirite mbeca karibu uguo milioni 170 na twina gutanya kunenena nikio tukire nigetha hakikishe 1 ati mai mani marahuthika, 2 ati ni marateithia arimi na arimi 500 mangikorwo ni marateithika. Tweka ithabu turona mwaka ugithira guku gicigo giki kiria kirahutio ni mai nikikurehe mbeca kuri arimi milioni 104 na tondu ni wega njaritie riu hau hangi na githungu ni undu ndigikinye bururi wi wothe ni tugukorwo twina ceceni twina muruna witu wetagwo K24 na ni aguka haha mwarie no nyende tutariria atiri to guku thirikari ni kundu kuingi muheanite mai na ngarora ngona kundu kungi rimwe ni kurathi gukahana ta andu mataranyitanira na thirikari. Twina uhoro wa kuria Ndarugu na damu nyingi nginya guku maragwo guku Murang'a no kugwakwo maragwa Fordham na ngaigua aikari ni ta mena kaundu mangienda kwira thirikari hi no twire tabarira icio ikinyite ha. Project ino ni tofauti tondu ino ni ya arimi riu tugoka tukanyita arimi guoko tukamateithiria na tukarehe mbeca cia thirikari thiini wa muradi u mambiriirie na magakorwo already ni merutĩire indo ciao nigetha muradi urugame. Na tungienda andu aingi makinyirwo ni muradi ta uyu na to guku kila pahali no thiini wa Murang'a ta riu thiini wa Kangema twina miradi na mheshimiwa wa Kangema haha twina miradi ina makiria ya bilioni 1 ina magana 4 ma milioni 1.4 billion cia mbeca na kwina cio tukwambiriria muradi utigwo wa muico na muradi ndukinyeire andu othe. Arimi ni marakinyirirwo ni kuona ni marateithika ramena muradi uyu ara makinyirirwo ni mai acio matakinyirirwo ni gwenda kumera tondu riu ndi guku thiini wa Kangema ndugamite muradi ni wa James na timu yake guku Nyanjigi ati ara matakinyirirwo karibu arimi 500 na mheshimiwa ni akonfirm namba ni teo ni tugwetherera mbeca ingi tuongerere nigetha acio angi makinyirwo. Koguo kibururi ti wega ria muradi woka na thirikari muradi ucio ndubati kuonekana ta wi wa thirikari to ti wa thirikari aria marateithio ni muradi ucio riu ni arimi aya arimi riu ungitara kinyumba ri household ni kindu uguo ngiri maybe ta 5 ire iguteithika ni muradi u. Ng'aragu igathenga uguo ndaigua nyina wa Mwangi kana nyina wa Kamau akiuga ati we riu ng'aragu food security matironana nayo. Tuona kwina andu maguku cia rugongo ti cia kianda nduma cia rugongo kwina igwa na igwa ikuraga kianda riu irakura rugongo na ni atwira marendia nginya makenderia arutwo nduma kwina miciri ajira kamugura kana no gatikinyite kilo kiria eka ni akoretwo akitua miciri kindu kilo 104 ungikirora kwina mariguri kwina mbogari uyu niguo riu mufano mwega uria tubati kuongerera ta thirikari. Of course ndikirona gathina kanini tondu mbeca tingiganu no ni tuthiete tuhangite muno nginya gwetha mbeca na nja. Gwenda kwira andu a Kenya metikire matigane na bara matige kurumire ara maramate tondu nima gutire mundu tabati gukorwo riu agietha waziri wa mai either makunywa kana moremi kana ma industrial use. Ngakiuga atiriri thirikari irugamaga ni kunyitirirwo aya mararugama ni kunyitirirwo ni thirikari na kwoguo andu akangema mheshimiwa wa tondu ndi haha thengio muno ni guka ni gwenda gukwirithiria ati ni tukuruta wira hamwe na support yanyu no turakibatara ta thirikari nigetha thirikari ndikainaine tondu ni thirikari riu twina mieri ikigana 5 tuheo ihinda nigetha turute wira. Mheshimiwa ona utanehera ri no nakorwo kahinda no karathie ri ni wira ni mani murutete mwira mwega no hena gatu Murang'a na tondu ni kaiguikite no nyende ukagwete gaka ka bara ici cia mai Murang'a ndiramenya kana hihi hari undu hari ikinya murakinya kunina bara yo nigetha aikari muno akeno na maragwa mateithike. Ni tuge bara cia mai ni ikoragwo kuo kundu kuingi to guku tariu kuna guku uguo kwa kuria kurithagio nyamu na ki pastoralist areas kuria kumu riu biu ithu turiega tondu na turatega mai marui-ini nyende kuga bara ti njega na gutire hindi ithondekaga
bara ngucanio nĩ gũthũkia ĩthiaga ĩthũkĩtie. Nĩ njiguĩte ngucanio ĩyo ya Mwasco na Mswasco project development kana owners of a project nĩo maditaminaga ũrĩa project ĩkũhũthĩrwo manyitanĩire na arĩa mathondekeirwo project. Project ĩyo ĩna ngucanio nĩ gatagatĩ ka Mwasco na Mswasco rĩ, Mwasco marenda gũka kũmanage maĩ ma project ĩthondeketwo nĩ Mswasco. Kabara kau nĩ gakinyĩte gwitũ wabici no matirĩ nĩ by way ya marũa matwarĩirwo WASREB nĩ mũndũ gwĩtwo Mheshimiwa Maragwa, na tondũ no tũgũthiĩ gwake rĩ no tũkwaranĩria nake tondũ wabici yakwa nĩ open no tũgĩe na discussion no gatagatĩ ka kambuni igĩrĩ cia maĩ. Ucio ni minister wa maĩ gũkũ bũrũri-inĩ Alice Wahome agĩtarĩria mĩtaratara ĩrĩa thirikari ĩgũkorwo ĩgĩkinyanĩria icigo itiganĩte makĩria kaunti-inĩ ya Murang'a kũrĩa makĩrĩ mwena wa G3 gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema gũkĩrugũria mũtaratara kana mũbango wa ũrĩmi wa kũhe arĩmi maĩ ma kũrĩma. Na hau nĩho tũgwĩkĩrĩra gaturumo Ndurumeni Matuura-ini mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra naniĩ, no ndũgathiĩ kũraya, ndagĩka cia gũtarĩrĩra ndĩrahũndũka na mohoro gĩtaũ nĩguo ngũnengere mangĩ maingĩ. Njĩtagwo Njoroge wa Kimani, gĩa na mĩaraho mĩega.